Pemirsa nyangra pemargi pengerupukan nemoning rahina nyepi warsa saka siu sangengatus setiman ring maret sanejagirau sawatara seketruna sampun ngawit ngarianin ogoh-ogoh. Ring warsane mangkin Pemkot Denpasar ngelintangin Dinas Kebudayaan dan Tan Malih nguatesin ring pemargi pawai ogoh-ogoh. Kadis Kebudayaan Kota Denpasar ke Purwantara Mausang disebut pacang ngicenin galah majang seketruna untuk mualing laksanayang pawai ogoh-ogoh pina kaedan rahina pengrupukan sanejagirau. Indika inucap nyelehin saking kahanan pandemi COVID-19 sane sampun tedun, miwah kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM sampun kecabut oleh Presiden RI Insinyur Joko Widodo ring galah lintang. Rau mangkin sampun kaputusan nenten malih wenten puatesan sekadi warsa-warsa sedurungnya nih. Para yuwanani sampun kedadosang antuk ngarianin ogoh-ogoh tur ngarak sekadi Jatimuleu saha nenten nguatesin kramel. Lomba ogoh-ogoh taler pacang kemargiang malih. Pamekas ring Kota Denpasar pacang ngeruruh Tetiga Jayanti sane katureksain ring pante kecamatan. Panureksan kemargiang ring genah suang-suang nanging pacang wenten parade anggen nureksain anutin pewarah saking Provinsi Bali. Pemkot Denpasar taler pacang ngicenin dana pembinaan. Dana pembinaan sawilang seketruna dase yuta rupiah ngelintangin bantuan khusus keuangan. Dana pacang kasuk serahang majeng sama pitula seketruna ring Denpasar sane ngarianin ogoh-ogoh. Pet Parade seketruna nenten ngarianin ogoh-ogoh raris dana inucap side keanggen ring parikrama lianan. Asapuni ketaler ring pemargi arak-arakan ogoh-ogoh pacang kaputusan oleh Majelis Madya Desa Adat Kota Denpasar. Asmara Putra Bali Pos Nguningayang.